Shubor nakaslem jong unong san hima. Kalatkor Sports Club klalong sa kaway pat kakenhon kablarong sa ka-final sa kalimpong ilaka Second Division Football League Tournament Arjar Arpuar. Balapnya da Kasilong Sports Association hadin baklala man pilim no ya kamarbisu SC ling bakatabreka na Laila Argol hakashitrek ulber Hamadan Pulo. Kani kicing kon semifinal kabaar kelas dang ban mi huri hura hadin baklatkor klala ban penyakhat hasyo ban kut artat kicing ilakai lingba urisuk lang malngyang hakaba uwe ni kirang ilakai kamar bisu ula sya sei dekat kat lembat uwe ni ki official kibla sya be sendan amadan wala kini kiken hun kimchim lala ban tap gol hadu ka bukut ka jing ilakai penban kalait kor klala ban khul sendan ya ka jing job da ka tap la laila argol ya ka leng persya kata mereka te komta kalait kor kani ya ka nam la du hakasan tere kulber persya ya ka Milliam Sports Club kablala ban penlim no ya kaso yang SC the Ligor la kaway hakwe pat kajing kun kablala ban penlim no ya kaso yang SC the Ligor la kaway hakwe pat kajing kun semifinal kablalong haka alpha pratrek urempang